Hayi inshuti za Hindem Polyclinic, hano kuri Hindem ivuriro rikoresha imiti y'ibimera bya kinyarwanda, imiti gakondo, imiti myiza iba yizewe. Njye ni Keza Esperance guturuka muri iryo vuriro, murambona ko ndi muganga nyine, nanjye nkaba nkora muri iryo vuriro, cyane cyane nkaba mfasha abadamu n'abakobwa. Mbafasha iki rero? Ikintu cya mbere mbafasha, hano muri kuhabona utuntu tw'uducupa mutazi ngo harimo iki. Utu ducupa rero turi hano, urabona ko harimo umuti byanga byakunda kubera hano ari kwa muganga. Uyu ni umuti, amatsiko yabishe, uyu ni umuti wo guca imyeyo. Umuti mwiza wa orojinari, ahandi hantu uzajya rwose ntabwo uyu muti wawuhabona. Ndaza mu kanya mbahe sampo y'uko tubikora, murabona ko nambaye ga. Uyu muti rero uri kuri poromosiyo. Ubu muti twawutangiraga 30,000, ariko ubu agacupa kamwe turi kugatangira 15,000. Umva ko twagabanyijemo kabiri. Hano rero muri kuhabona ko hari utundi duke, gacupa gatoya muri kukabona hano imbere. Aka ni ak'umuntu ugira ute wongera. Aka ngaka tugatangira amafaranga 10,000 byonyine. Ariko umuti aba ari umwe, igitandukanye ni amacupa namwe muri kubibona ko umuti ari umwe. Ubwo rero ukeneye umuti waduhamagara ukaza tukawuguha, washaka ko tumukorera ubona ko nambaye ga. Nambaye ga, iyo ushaka ko ngukorera uraza nkagukorera, washaka gutwara umuti nabwo ukawutwara. Ndaje mbereke uko amavuta ameze mo imbere n'uko umuti tuwukoresha iyo turi gukurura imyeyo yacu. Ushobora kwibaza uti rero uwo muti se iyo ugiye gucira umuntu imyeyo, iyo ngiye gucira umuntu imyeyo, dore umuti murabona ko aba ari amavuta, umuti mwiza cyane w'amavuta umeze nk'agakotoro. Kubera izuba rero wayaze, ariko iyo nta zuba rihari umuti uba ufashe. Uku niko nkora rero, nkagenda nkukururira imyeyo yawe, icyumweru kimwe cyonyine imyeyo yawe iba yaje nta kibazo. Waba wongera, waba utangira, ibyo ushaka byose ndabigukorera nta kibazo. Uyu muti rero uri kuri poromosiyo, banyarwandakazi mubanguke muze muwugure. Poromosiyo tutari twayikuraho, ni icyumweru kimwe cyonyine tugasubiza kuri bya biciro byacu bisanzwe. Ushobora kwibaza uti aka gakombe noneho muganga Espa afite ni akiki? Aka gakombe rero buriya karimo ibanga. Agakombe ibanga ririmo, urumva muganga agomba kwivura uburwayi butari bwaza. Ugomba kwivura mbere nyine kugira ngo we kurwara. Aka gakombe kaba karimo umuti w'ubushake n'amavangingo. Urumva nagapfundikiye ko umuti w'ubushake n'amavangingo, nabwo tuzashaka undi mwanya tuwuvugeho, tuvuge ibyiza byabyo, tuvuge ukuntu uyu muti nawe ari mwiza. Icyo nashaka kubabwira ni uyu muti wo guca imyeyo ko uri kuri poromosiyo. Niba uwukeneye mpamagara hano ku ivuriro, nimero 0783179225. Wambonaho rero muganga Espe 0783179225, yakaba ari nimero yaha ku ivuriro. Indi nimero ni 0787473864. Umuti rero ni uyu nguyu, tukambara tukaberwa, abadamu, abakobwa, uwambaye mini, nuko muze mugane kwa Espe. Umuti mwiza wizewe, umuti nkorera umuntu ntugire icyo umutwara, umuti utagira icyo ugutwara, utagutera uburwayi runaka, ari ahantu n'ahantu heza h'ibanga umuntu agomba kugirira ibintu bya karite bya orojinari. Karibu mwari munkumbuye ndabizi. Ndi kubararikira ikiganiro kijyanye n'uyu muti. Kano gati ni keza, agati karinda amaserese, gatanga amavangingo, gatanga ubushake ku badamu. Ni karibu, ariko n'abagabo nabo umuti urahari, gusa bo tuzabavugaho tumaze kwiyitaho twebwe nk'abadamu. Hano rero ndabizi munkumbuye cyane, nari maze igihe, ariko ubu nagarutse kuri channel ya Keza Esperance. Ahangaha rwose ku ivuriro Hindem Polyclinic Nature Medecine tubafitiye imiti myinshi itandukanye, imiti myiza tuba twizeye twiteguriye, tutajya kurangura cyangwa ngo hagire uyituzanira. Karibu rero. Nimero ndasubiramo
0783 17 iyindi nimero ni 0783 374 umuti ukaba wakugezeho nk'ako kanya. Promotion ivuriro Hindem Polyclinic kuri station SP Kimisagara. Dr Ntare Yirungu ati vurwa neza kira. Wowe ufite indwara zananiranye zaburiwe imiti mu mavuriro ya kizungu, humura Ntare Yirungu agufitiye imiti ivura indwara zikurikira: amarozi, amategano, amahuherano, nyabingi, karanda z'umuryango wawe, akanatsirika, amahembe, ibitega, ibitama, abazimu, abarozwe, ibisazi, imandwa, akanatanga umuti ubirinda. Anavura amibe, hepatite B na C, kugira ubushake mu gutera akabariro, umuvuduko w'amaraso, kwikinisha nk'indwara z'ubuhumekero, asima, sinizite, inkorora, kubura ijwi, ndetse n'indwara z'uruhu nka vitirigo, amahumane, inkabya, intongi, ibiheri byo mu maso, umugongo, rubagimpande n'ibindi nka infection na telekomunasi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero zikurikira: 07831792 cyangwa ukaduhamagara kuri 0722533084 iwacu murakaza neza.